I jedini konsensus koji postoji ovdje u ovim našim zemljama slovenskim je da mi smo se saglasili da potrošimo više nego što proizvedemo, a da plate, ako mogu, pravomoćno. Naš slučaj je specifičan jer Rusi i Srbi su sami ginuli da im dođe komunizam. Za razliku od Poljaka, Čeha, Mađara, gdje je komunizam stigao na tenkovima i kad su se tenkovi ruski povukli su komunizam. Tamo komunizam nije razorio bazične institucije kao što su porodica, kao što je urbani način života i tako dalje. Prosto je, kad su oni otišli iz Praga, gospođe izlaze bunde, izlazi sve se vraća na početak. Mi smo to hteli. Nama je komunizam ušao u porodicu, brat na brata, otac na sina i tako da. I on je destruirao sve institucije, a komunizam je u našoj interpretaciji, on je obeležen čitav niz pojmova koji nisu sporni. Da postoji pravda, da postoji solidarnost, da postoji empatija, da postoji altruizam, sve je to lepo, ali niko se ne pita odakle je to da se plati. I onda imamo fascinaciju Titom, jer on je došao na talasu da će dati, ne kaže od koga će uzeti. I tu mantru ponavljaju sve naše političke vođe, ako mene ko metne za kralja, ja ću dati. Ne kaže od koga će uzeti i taj sistem kreiranja nečega iz nihilo on je strašno zavodljiv. Zavodljiva je ta stvar, ali na kraju sve to ipak rezultira ogromnim dugom. I jedini konsensus koji postoji ovdje u ovim našim zemljama slovenskim je da mi smo se saglasili da potrošimo više nego što proizvedemo, a da plate, ako mogu, pravomoćno. Da što više dug odložiš, ti si ovdje veći heroj. Pa sjećate se na 2000. godine, ono ko na svadbama izvikuju, došao i donio. Došao Đerić, donio 2 milijarde. Došao Vučić, doveo Arape i tako dalje. Potpuno jedna potpuno suluda stvar, ali ovdje što su stvari luđe, sve su verovatnije. Ovdje se ljudi brat na brata. Da snahe ne računamo, snahe su kolateralna šteta, za šljivu se sude godinama ili potežu sekire i sad odjednom čitav nas je živo u uvjerenju da će nama neko dati nešto. Da će nam dati Arapi, da će nam dati Kinezi, da će dati Nemci i tako dalje. To je nešto što je potpuno suludo. A s druge strane, nedovoljno se kroz školu uči da ona čuvena misao Adama Smitha, da u stvari iz egoizma se rađa dobrobit, a ne iz altruizma. I kaže Adam Smith, ne dugujemo mi dobar ručak zato što je mesar altruista, pa voli nas. Ne, on je sebičan. Ali on da bi zadovoljio svoj sebični nagon, on će nam prodati najbolji komad mesa po najmanjoj ceni, jer ga na to gori konkurencija. Mi jednom riječju levicu shvatamo kao društvo redistribucije i preraspodele, a ne društvo stvaranja i dinamičke upotrebe viška. Nacija koja ne kreira višak, njena se raspodela i preraspodela završava uvijek katastrofalno. Ili se završava novom revolucijom ili novim osiromašenjem. Kad jurnu na pojilo, neko pa prevrnu pojilo. Tako mi jurišamo na budžet i na kraju ga prevrne.